soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adom, Yami, Adom, 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 Tina, Metiasi, hey, Adom, Tina, Mewo. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adom, Yami, Adom, Adom. Hey, Adom, Tina, Metiasi, hey, Adom, Tina, Mewo. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Who has changed my story? Who has given me a song? Turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Hey. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy. Erade kai David Brenyana man. Sense of my grace is centered on your grace. Senya kai Erade tamse. Adom, Adom. Oshe Jacob tumfo no bosse. Hey. Men come fie ntomadam. Through without you. Men fro men paso mpechire. Your loving kindness and grace and mercy. Men ma meniwa entonko. The essence of my faith is Meni ntata nsoso entonko. Kosi semenya baby mama Ewurade. Na baby mama Jacob tumfo answer. A man David always plan to do something for God. Bible so nyame ji David fi na ho hia nyina no so decide say meye bibia mewo ana pede na nyame aya dem isi kwa ama menu so for S.K Appiagyei obedo esisi a odumpo enti nyame onhyira no ntena na monhyira na Adom no so mfama enti me jefide mama so for S.K Appiagyei. I've been through a lot, but grace sustained me. Fasada me Ewurade na yadwoada bojoni adwoa Now a testimony. ena yekuada kwaku ene ekuya My praise S.K Appiagyei. set on your grace. Adom, Adom. Tena ukuade fasada me Ewurade It was you, my lawyer in that courtroom. ena menua ashesi My soldier on that battlefield. suit di oni ho agoro Oh, the essence of my praise is set. anytime obia Adom, Adom, enti wo bibia wo suit ni bia wetumi asa de abakana Yami, Adom, the suit di oni agoro kora o suit ankasa Metiasi, hey, Adom, if London na buy kora conscious suit bebre essence of my praise is set. onyame shira no ntene no nshira sofo beju akonya na ye nyina ye nsanso ensu nyame yas me das me dey the sofo dey be say nyame shira papa Adom, Metiasi, hey, Adom, Mewo. Oh, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom,
just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my grace is centered on your grace. Could not have made it without you. Hey, could not have sailed through without you. Your loving kindness and grace and mercies brought me through. So the essence of my faith is all centered on your grace. Your grace, you have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Could not have sailed through without you. Grace and mercy brought me through. So the essence of my grace is centered on your grace. Could not have made it without you. Hey, could not have sailed through without you. Your loving kindness and grace and mercy brought me through. So the essence of my faith is all centered on your grace. I do.
essence of my grace. Me patcho me gidi yesi nyankopon adom ne humobro ho ye nanso so nyankopon okrunkru ni die ofrim resant ne besi ne odaso ye nyame no wahwe ye so aboye ho ban amade passe achie ne a bibia nsi kwansi betimi akase urade moni yo ye da wase said na so say go ne ye kan adichi say ya hey sister my brother forget up said ye o femu bia na fa aseda emawurade ezan se ebetimi abase ebobo nonson na nyame asesa wo hyebre bi da. By the way, good morning. Menem say hu ye enye kura. I keep telling you, say, let the weak say I'm strong and let the poor say I'm rich. I didn't have any hope. Now David beat me at Nasia was a rather measure for really yame. Hey, uhi sika, menoka say. Really yame. O jidie eni ahomaso mapabi ewo uradim se bibibe hiana. The God born no provider onyame be chese nyame be enti David hu sie se hwiame because when me do de ne ho ato ne ho so. Thank you and nipa dodo na say me test was my wife's birthday. Test me the buyer insurance no buyer ne phone kura na edu ba bi na call off. Oh insurance nyame insurance am ka gu me yere so. Oh e bi hwie gu ha na bi hwie gu ha ba de ka ho na de na bi anhye dan fa me phone so so ni nyina ka anti me to asi Baba kon Irene Bekumi Oposini Mr. Pra unna onso bojuma pa Oposini mi anche mebo abaso wai ise nyankopon be cheche adwuma no de amaye se go se ukusuja on here we na debat the police adwuma de manage ho pa Mr. Ameni what the I asemo menka kame pesa meka Jania ya wo June for a June fireworks because June for ya better sao hey obi ona wo kana Japan ye June me ye June na kwam sifa kan ye June na koku ba ku ye June ye die nsonko sha if I the agro miza de kwame na kwame sifa kan so de kwame hey wodi ahinka ma mente wonko na mente culture wife matis wasi opemasemo ama be station a wo no wife nti ho mimi di me transia so wodi ahinka bia obi ne bomodi na frɛ me kofi na bibia wako de yeah that is yes I hope say nyame adom mode seja mode dan sori ya no na mo yempanimfu idie ye ne ye nkwala na ye didi mpanimfu na chi no mode seja de mo pebia no mo komonim ente radin shiro are my enfum so oh dabi so da sori ya no ba me na sori ya no me yakola ukuada yetime akoto sorry ya no esum na yesum yesu se wa masa yansum no oh Jesus nti yansusu yansum aya service but ababa ba kopa nyame no kure ni me maami wuye omode me maame no omofam se omoba aren obin Jamna ya da bi osi anam kan jamna jamna te se udwa body ana ba wasn't bunch ana bibietesa or one of respectful lady na me kai se bra omota sase na
ye could be almost school ano nyana mkobo mpa school no nyankopon adom aye kama ewo community 25 empatem ho na wo hwe sede school no arin oya de wate na minhiraw na ne your birthday man kan we kura na me boni aye because na arin ade we boy yes so de bonsan okay man antino Mrs. Arin Jamana Dra Kofi osi Dra Jamana mi akranka wa okay kan me she's a director at Leston Impression School at Tema Community 25 a ben bia non so ewo offendable states important ho ababa wa school ni kama this time traffic na ba mamanfo so ha ho fakola no ko ho primary school ni wa akora na start yi kura na beboa ma anya de we kura na be me ya so Arin Oben Jamena almost school no school ya kama odi omokwa megidi so ha ho fa oba no metwa ekwan ama o ye respectful lady minimum no o ye meba no sai menu aba school no so ewo baby day ntu ye kan say bia ewo donya important ho no baby a osofo pani Otabel ni host ya schools in hono university no important ho na school no nti oda mi we open information bia me den contact me ma na boa na ma oba no se de ne ntete ye betimi akọ anim nti Arin enro na ye me wife birthday ene na wo so di ediso erade enhira no ntene ne mu nkyiro you care for me in fibe breni metimi aboa baso Paul also total filling station come to 2 Paul mema enkomono ye di no Paul shia me bia sego me se anytime bia me kotema na ni twam so pe na ogina me na Paul akofa luku seed na bi wa no the biscuit bi won so awodi nsuo bottle kase no ya no awodi abramos papa de me de metimi de ama wa ni say Paul just na ni antwam so ani nsuo ebe mo ya de so the on the nsuo nsuo sa according to his words anyone who gave a cup of cold water to support the ministry or for the minister no your reward never denied next week yebeba so because ebinum ayomadwen say obi ebeye software as wo kasika samu a na beye diama no ba next week enhira onyame nam so a ebeba wo so no se won dua untwa se wan bresi sego anyame mie kwan so mfa ma Yesu Mary ne Martha no manam ho Yesu ankwasra mo hwio but won mo fro mo pem sa nipa we oye nyame dwuma yen support no yen tua na boade eduru bia me yam sinti Ghana pa kakrakai enti obi ntimi nka so for S.K every week crowd ma fa ho ka o ka wo de beba na se petrol but nyame nhyira wo ye gitum kama but one hwe ya ho enu na ma Yesu ko bu aburo wi yi ekom na kom de no ko bu ye si aye wa kronfo akobu Yesu wo bre yi nti one hwe osofu yi a onu de obetu menkan one hwe osofu betwa bode na ve wazo ye ya la de ya say Yesu akobu brare de ebia na ekoso ni ebi bebre na asafo na wo mu no o mo na sofu ba be ba koboa sofu bia nya ho na wo de wo ye dai kofisego ega say Adom 106.3 FM na wetie of S.K Appiagyei amen peme ho asem
nyame adom ene nso wadi ache yen nyame beko so a wadi beko yanim ayo wanso nyame nhyira na de wudi ka jame emze wo ka ne bantem nyam nso mijina kwa no ho sa kovina watwi na asɛm a yɛ kana no ana mepɛsɛ yɛgyina so sɛ okan Psalm 16 verse 1 ɛhɔ ɛde ɛba fam kakra ɛno obi si wɔtɔ no boken kan yɛ pa na wɔde yɛ ne day ne nyinaa na ɛno ana mesa ka Psalm 27 wɔsɛ Awurade ne me han ne me nkwagyeɛ hwan na mensuro no Awurade ne me han na hwan kora nim na me ho popo onipa bɔnefo a wɔtaataa me na wɔhwehwɛ me abɛpɛ me abɛpansam me no wɔn watiri no hwehwɛ ase enti sɛ wɔbɔnefoɔ no ɛnkyɛsi wa na wɔbɛpɛ wasɛe wa sɔfo kofi onipa na wɔkyɛsi wɔ no sɛ obi bɛkyɛsi wa na wo so wodi mmirika na ɔno so di mmirika wo ɔsɛ onipa bɔnefoɔ na wasame na wahyɛ me soɔ no sɛ ɛba sɛ wodi mmirika na ɔbɛpɛ me asɛ me ama ne watiri na ɔhwehwe ase na wɔna mehu sɛ Psalm 16 hɔ nso kan yɛ sɛ Awurade wɔna medwane bɛtoa wo ɛna mpɛ sɛ yɛ besi Awurade wɔna medwane bɛtoa wo no so yɛkɔ yɛ na mamane bebree mu ahokyere betumi aba na hwan na wodwane akɔtoa no awerɛhoɔ betumi aba hwan na wodwane akɔtoa no ɛka betumi aba hwan na wodwane akɔtoa no wo yere wo kunu wo ma obusuapani hwan na wodwane akɔtoa no onipa bɔnefo na wɔhyɛ so no wɔtaa wo no Psalm 16 verse 1 enti deɛ wɔtaataa me no wɔtetee me wabrabom no sɛ kɔbɔ sɛ ɔpɛme abɛpansam me atete me a ɔno na medwane kɔtoa no David story na ɛdɛ hwan na ɔyɛ a wodwane kɔtoa no awareɛ no mu abɛyɛ den of course ɔbaa no ɔnte saa ba nneɛma bi asesa na hwan na wodwane akɔtoa no wukunu no ɔnte saa nneɛma asesa but ɛba sɛ wo sɛ wukunu aba slide na nneɛma nkɔ yi a hwan na wodwane kɔtoa no hwan na wode wasɛm ne kɔma no ma me difoɔ baa sɛ kɔbɔ sɛ nneɛma nyinaa twa na pusu yɛ na piapia yɛ na werɛho aba na su aba na wodi yaw wotoɔ na memena mfi hwan na wodwane kɔtoa no obi bɛtumi aka kyerɛ sɛ dwane kɔtoa nteɛ nyama me saa me bossa di wonu ma me nsuro o ko me nimu ba bia me gina yebeti aka se dwane kɔtoa obo tabiri yebeti aka kyerɛ sɛ dwane kɔtoa kwaku baako na konfo no se ayi o da hoda me investment bo kwaku bonsam se obi otimi ye bold de bonsam tun din so de na so wording why na wodwane akɔtoa no memeti woi me dwane to awurade 24 hours baby amenamu bia because me hwe mabraba pa me say ye street devotion ye sheda minim nipa yasoma soja ni bi ka ye be krase me run about hwe ye kansam o nanso onyame yi me free mu se kofu be ka ya me yi nyina na afi me do kra me bia sie kra no na be ye din wonu nyame dwuma sɛ de tie wo bre wom amane wom but how ne ba why na wo dwane akoto ano wobetimi adwane atoa obia wo ye wicked no advice o say wo awa wonwo ye waware kona ko hu asemasi na wo kwa awo onsa beka sika wo ni bie kona ko de fundakam obi a menwuye ne ye de wakoto fundakam no aso he aboranfo na ho mo okrom nyom nya aboranfo ya sane sika awoko penti ya se anadwo no wonworo ho no nante amfa krom ansa na sika na ba jimisem wei na etu hia na so abodam he ade bechi obehye suit no wonam krom
Why na wodwane to ano ahokyere brem. Yade aba why na wodwane to ano. De na no ode. De wokan ensem bia wotum se nipa na asem na woka no wonim ho nim de bia enso wodwane to ano. Why na wodwane to ano. Wodwane to nipa no na wotum se ba bia wodwane akono e dangerous because of intitwane can be Kofi ya quotation ya me depa o say mamo ma wo hawo no enfamo enchinchini sister watching ya che ene ukuada mpa ye o community 4 ebi nso danso my father's house bobo mpa ye obi enu aba me mpa bonase aka se o pabra se machi obi ase wo se me charge wa na se me je o kapre me nya bi da ewrade behwe me Minisika na sameyere mibisa na se binifia enante ada wura fia kurase yetumi nante na osonbode na wotiri na wohwe asio ho bosomoche from mesondokon na me de akọ na mete ayina so na me pa me to ase cause people pa na hotro wutimi nante o nti wosa edu ba bia wo trans na wo wia na dokono no so sem ma me akan so de ama me na menu ya ba urade mfa ne kransie bi ne ye ko mesi dru bi ne yesi ye beka da ko meni se go betra ne akan ya brabo no mu ensem bi no wo hu se sabe nyesi ye fitin ya ye be yesi wonya me prepare for botaye me ma me nya ne me 4 o'clock ba se ni enkwati ya haban ne ma chechire dokono na me ma me nya ne me no me di be pie tema no I mean senior brother and so sorry 4 o'clock no so nyane me no nyane me na me de me ko share bishop yo so ansan so nsa ono so 4 o'clock say na nyame nim say 4 o'clock no prepare for purpose de wonam abrabo mo bia no ena bia wonim ena bia ye joku kira ya sresre wo enkofo ka obi fi se wokura bone bi na ye da hia wote na wonam fom na me kura jo nyame David ansa no be ohene bra David bra ye wa brabo mu pansa na ye be friend King David na fom me pese ye hye unkran ena wukua dai na me ka kira o se hu so obi nam ho saa abrabo na den enipa betimi ajajo let them do whatever they want da bia me ka me bra fo ba kwa me de pan Momon kan de omo be ye ka bia kire wo ba se nyame nim ba bia de wo kwa masa David ade nyame na choose him si nyame ya wo ka nipa gu from 3000 people no enti continue so every one David demonstrate but o ma David femu no na mo wuram no wo etu ba bi kwa no awro no ho abodam kwa awro no David abodam awro no naked otutunto su egu no ne tamfu nti nanti nyame nkonkuma tamfo no but later no munyina baba behunu se yedimafo no ba bia wode wodru no enti me de ahye madwum eye wa wala wode opa kum opa twetwetire wo ma wotwa me se Kofi yeri aka me na me fa de ne nkire osofo na ye ba me de obi na de sende me de minim machine gun no ahye sujata de ahye ho che and was dikin for near yina omukum the also kum no na de chen obachia good morning anya na okumo enti was about to me pono e wo matamfo anim asa so ma awurade hunu se watamfo no mimi nkum omo mi ku ayedai mimi ntimi nkum o opa twese kan kono ngo obi twense kan e wo ne maame so ebayifo okodia police for nsem okodam me no can say what damache mi kuwan se nyame na bekuna wonku no ye nyina ya bi pen bon ti ope wo ma mi bo bisin kan confirm me ku wo pa ewa Ghana ha me ku more than 3000 people because e bi mu ye dangerous ba me nku na later obehu de awrade de me ko obetimi asem me say de ope obetimi akasem bia fa me ho say de ope ba sa nyame ni mi wie ya Kofi ma wie me de Nyame shira that's Kofi ye nyawi o David ye nyanko ekura afekura na wo ba ko na wo na to me awo pass amri hey offer Kofi so wow to me the dia
Nyankopɔn baby sao. Waka mate wafa. Anti bomodin. Also that when win me. Once I card those days now they now we no. Into win me. Yes. Ni pa. Kofi ne timi kwa awoyo. No adware ma. Hey, once the work bodwuma o. Pa bro. That is why I na yam person we bet me intimidate no. Yeah, ma kwansa. Ma no so the adware bi o. No dey no ya pass. I confirm message. Hey, Kofi. Hey, we are frustrated and kura at all because ya bre. Oh, 2021. Oh, yeah. Never. Ya bre pa. Never ever. Okay, that we just here tina hana ubia kind of story. Dia wa femu ne ade. But we thank God say onyame nyi yemfi ne nase. David say ade ba ko na mehwe urade kwan say metine urade nase da. Na ma hwe onyame anim tie. Enti se ufi nyame nase a eno de bonsam nsabeka wo. Kofi why na udwane akoto? Ufi nyame nase a bonsam nsabetumi aka wo. Ufi nyame nase okọ bonsam okọ akonfo ho okọ edinsifo ho okọ malamfo ho okọ omekeka ho a mese bonsam nsabeka wo. Na mum se wo hye nyame nase die. Se wo hye nyame nase. Na nye abrantie ohini na ede Daniel shada kini meja ko fiase enso sankofu yi a ode wo mutu jemu onyame beka Yesu beka mo e mo mutumi dinkunim enti me pese obia ti asese Ewurade pe ene boye ho ban ha na odwane kwato ono ena ode ho ode ono ena ode efiedi na osande ya befi adwuma ye wo mu kura no se unya problem a boss na wo dwane akoto ano ono aye ready se wo pe kura e de hama hwutrim na wo dwane akoto ano entina Yesu kan se se enya asam ye de kwa aseni a obema hon konkro no be kire ye de yanka ye beka na honhom konkro no atie mu no ono a be fe mu akasa. And to do baby, that is why Psalm 37 said, "My higher home." I was a town for him. And check. I said, "Check on sister." And say you, Yamena yenenam. No, Yamena yeneno etie. Na ya de hunyina megura dia. Psalm 94, Psalm 91 verse 14. It can say, "So family who made a mejo." Until family rather home quadia, it can't be automatically Yamebejo. Nyame bejo so ma no ayeyi entime ma obia atiase se ne Psalm 16 kan no se urade umu na mede me wure me hye umu ena mede me wure me hye enti saudi umu wure hye gurade mu a wodo ho nyina to egurade so a wotwire nyame wone nyame na nante wone nyame na ekọ wone nyame na eba menua ba ma Odia me yamfa wo honnuo me bia mfanko abosom ho wonfanko edinsifo ho wonfanko akonfo ho wonfanko malamfo ho no mon kanchingusu ase yensa bekan onyame onfa wo nhye watamfo nsa da enye Egypt for na ye nwadwen se wo mo baba abefa Israel esa de ahon akọ yenkoa nyame de mununkum ene jefedum ene twa mo ho hia. Enti tembia mekase Psalm 34 verse number 7 say onyame abofo atwa ye fie ho nsraban yehia. Nyame abofo wo twa ye fie ho ensraban yehia. Enya bonsam na kache onyankopon say won wabọ wako Job ho ban. Wodi afesuo bi atwa ne ho ahia. Enti odi opa man yakwan na sa afesuo no kura yifiri ho. Na say yamfa yansanka Job. And it's a bonsamanka said the adanse say there was an hedge around Job dear. And then I may catch you be and say onyankopon the hedge be etwo bia ho hia. Onyame bebia afesuo bi etwa wo ho ehia. Onyame bebia afesuo bi etwa ho ehia. Sofo enti wokoba enti do baby a ka bi wo ho na wo tenemu a na ho nkonkron ka che so no memfo
ena sa nyame otena mompo na nyame ho konkro nim se me be na timu a sa wo ya hommone wo ya beyifo se yesoma se be kaka na hwi fomompa because of wonti o se omo ewu no enye se bi ebi wo kro mo boni bi o ade na nipa betimi afo car na car na konya accident na nipa be se 21 ewu na mu miensa de omo nyankwa nyame ne enwie ono enwie na wo kasa na mpesa me bemba pons na wo ma no ntimi sheda yedi okay ene na me ntwa adwingira se obi carpenter se makoto akonya staffing cha kama abesi na ba bi bua me mfa nkoma fitani ni mo mede koma carpenter se makonya na sei so obi eyusu Toyota me de nyame boa me minim Benz ho adwuma ye ena minim go masters miensa ana kire madwuma nyame adom nyina nso tiase they are very serious me de menkan kofi me say me nko ani nipa mitimi tena adwuma mu ho almost 7 years na me mpon me ho me senior no ona na me di nachi kofi Ford me say me kasa utie me somoya sorry na makosi me master tade akwaje na working a overall eni me nipa famu no me menya baba basa o me papa no a headmaster me papa chira de 33 years o pa bia ne pension word me din na ye wo na me nuanu mu di machi me nuanu motiase de me ka bia enti ne se wo so obi nam ho a wo so nam ho a se we hwe enti se udwane to awurade a eduru ba bia tibia no ba ye den no dwane to awurade ubetumi adwane atwa wo mampanini wa hwe kora yeso woko Canada ubetumi adwane atwa minister adechi minister ubetumi adwane atwa me MP efia se bibi ha me na hwana mi ko gise awurade efia ha udwane atwa obi ofia ha ebe usesini so for ye ni Jeremiah nya adwen se no menka obi ode ne ho to nipa nipa de nipa ne te se ni kwansa odo go fiase we na o menka na ni 3 days obi ma mensa si form papa on God. Always depend on God. Always rely on him. Oh, me mo be credi was fa we number na ma me ha na me de conclude say wa GD eni emumu sana wa jise bia se empire no me bobo so dey am say yawurade Psalm 121 class verse 7 say o se ewurade be hwe wo so bone nyina ho o be hwe wo kra so ewurade be hwe wo so bone nyina ho o be hwe wo kra so ewurade be hwe wo difire eni ufiba so. Oh come on, you're outgoing and coming in. Ewurade be hwe wo difire enti sa wo kwa na nyame de wo sinensam God is watching us. Kana wo fa wo sinensam edwuma na wa wo hunu ho sa wo ye edwuma na enso so na wo sinyame nsam. That is why John chapter 10 verse number 28 and 29 or sit the onyankopon dia shamensa ne de obia ntomi nhwem mfiri mensam na de wo gyansam no so no obia ntomi nhwem mfiri mejansam. No one can snatch him from my father's hand. Enti sa wo hyenyame nsam a sa wo kuta nyame nsam a sa nyame na no nam a sa wo dwane to nyame a me se emfa wo ne nipa beye emfa ne nsam on beka emfa ne bebi on beko emfa ne nuoma on beye rituals bia on be conscience bia wan beye ho nyina no hwe ubedi mu nkonim yapon sofo yapon simamba ko onso ya umpa yewa because we be all na me da wasibio asede nyina ya wodia enemi wofa ya di aseda ma da kofisa shase na bompa ya na osiri wo musa ya shawdi enim nyam awrade wa ya ne dada usema munsuro do bekum honam na munsuro do bekum okra no awrade ya kra hye wonsam na yenim so bie ntome nye ya kra no mfiri wonsam kwaso afa wonsa to yenso yedwumam efie yebusuam ya waresem yesika sem ya brabom maneoma nyina nkoyie mayen
Nyamfa ho asedama yeda wase ewo Kristo nti amen. Amen. So for say go Yanko Ponshra papa. Grace sustain me. Me bana me baboy ne nam me sekembo na kwame na ye ba na ye begyina kwa no ni ye nyaka no say anti da bia say ana o begyina ha sa am say kwame ha na begyina o was Position just say I don't know was it that bia we gyina ha say ya love say me gyina and also kasa akire no so kasa akire ne say onye a ontoka onsidan mawo na wo wabre e na ade ahwe no. Oh, thank you. Oh yes, thank you. wabre Adom kutua me man school fees na maka ache mo hu bra me enti momunti na wasa for ya ne mu a boso ne ba so kra be di ayi ansa na de de be ma kra no esi hunkunya never sao. Okay, you will see my verse 6 because I bought 450 pepe. Well, open say ube mo abetimi aba. Kofi says so. Congratulations to you, Kofi saying I grant so drew. One wife warrior 20 years. Michelle, me media menya 22. Nanko pandom. And better. Hey, warrior. Okay. Do good morning. Fine morning. Oh, you know what to say? Yes, Adom 106. Unyami Adom, yet ya pome bruso. The Kashibeni. It was we are you. Ya mama for free for in freebie. Now I'm trying to answer. Yeah, so for Krogo. You could watch him, yeah. You could watch him after. Let me chop her. And a penny mission, and a penny open papa. Me kaipa na papa na mi jaye no how pa masa kanyezo ba ma metumi so bode pa no dem bi kwetchi and next na me adom hu se ma ye adwuma ma me dem ka mu a ebe shoko ti me show ni na me so de ba ni afuto de kan de ma pa jedu be no hu so obi na me show bi a nso woni break metumi so pia otin na koton Sata misuna the couple son. My kuchi. A mission of praise. The Kazak kind of double something I mean is all the ya. Once I did a chief. The Miyamokas said, then he said, the Albany be sour no. I feel you're not Adam Mary. Adam Mary. And we are mechanic, then I'm no castle. Although castle is a museum mechanic part, Peter Sita. The whole time Onse yawo why na my thing onse yawo fire you know fire rings na onse yawo oil rings ana yawo fire one no ana yawo ada ne nyame anya adom a ba ko na ye yi no ase bidie ne chako no wo fare na ebua asa so sa akoto the whole thing foforo oh I said, "Go to the floor." The kind of you serious so two firings. The one shiny ye. I'm offering you over smell one and woman. What's up? You found one upon man for BBA and come on yamide. On say, dear Sa ye Yakura say. What far ye na a beer boo. Now was Osako tough from now the best now so far. Now, hey. I'm a car me. Me cinema be no okotorins. Na all fan about kubuye. What is that? You go chiabo so kind. You go pesa rings. Yeah, pesa no go pay back. Now we are the sakoto. Because he can't crowd we are one and do bet your mouth. A bit chamano. Jesus. And then me seen as I know me no year Juma. Na my blood bonu you know. A master abu or cook or pay or commented sorry. Me see ni demo. Every pan live testimony again. The master the ambulance so am ko so ande me. E come de da, e come de no me go to aduane. Ko ni manko fa no man betre. Open kasi ma men fa unsi nya de da sam sa wo. Hwe. Na ko to aduana motos. Obi bia won mu aduana motos so awoso kan. Aduana motos. E ho na me to me niema. Ei.
Nipa breo. Kofi fa no man to o do bi ato so. Promise. Hello. That be on pay wo number. Ana refi so abon pay sesi. Hello, Papa. Mama ijina so 0248682064. My good morning, Martin. The one was supposed to good morning. Do we chat to? It didn't count, Papa. It does. As someone would be there. It took me food. I mean, maybe I can't manage it. No, you say, maybe I'm not also far. If you're going to be a young soon, you need to be far. For young young, you bet you who are you. I was right. I obey it. Yamish, da what do you for you? And then jump the bear. Your friend and mamma did far more so. Mama is a bit Papa, Ishra, Antonio Monson Chero. Hannah, me ye de was seeing na to us na Nankopons ya do more. Mom would me, my birthday in answer because we wish you be a happy birthday. It's centered on your grace. Irene, the announcer that Pepe and team because we show headmistress Ababawa, director for school, and no ever. My soldier on that battlefield. So the I could feel the old you boy. You with the ocean, I see and tell me the Ankabana crowd of the Yankee see where obey you. Promise on us now. As a matcha agrivinti, mean to chairman also. I promise you to chairman why are dear. Ofa course medase. Also do birthday. Me names on my wife Numina, it did birthday boom. By where they are June born for the years April for the way they are. One I am waiting for the essence of my praise is centered on your grace. God knows this now. Bishop you also answered that Yapon or Adom FM the people queer a barman chain. If you anti from a cry or buy no so more episode me proof me can say Bishop also answer Kasa na ya betchino edene ko national security for abefana na eden I'm sure if you deal with the no deal and I'm so me also obeka say omba record me your point na generally muhana national security no ono ya usanse ya se no just na national security for abefana sa I'm say me into omo aye ya planning no ma de omo de beto ho den na man for freya se ya beche so for usanse ya ne ko national security for the April we open information be have Bishop who says I have them right. I can't show. No, what to make a coffee and ya chimney agira. April for the April Nana name. Open on make us now back community for now. You're quite now between me from 0244 278545 0244 278545. I didn't show wanted any more show. I'm Kwame Appiagyei. I'm in Pamehwasa. Aywa, na minsha papa. Wodwuma pa wonso wo de time nso medwumadi na chi no nyina asa na wo de me to Facebook na menim wo frame was me hu tu wo so frame me ho YouTube hu ai nam si asembe ni aywa medwuma de wo ye bi pa